ia maro sui fuata vai i te manuia le lofa malenga leo le tua pataro pat foi fa fong ta po ai si ta tu po ke lava o le ke lo pe lo mo me li pa ta tanong no le tio sa mo po ia foi mo fa ta si ta tu no yo la no no tu pa tinu te sala pataro fat mai lava i ta mama tina matua se o tu se o pito i te me se ta po inga le po inga lunga tofi le tua malo tu fota vai ya se fo mo ni fo ila fo con sula malo fa time mo le fa avno mo le time ta po klame ile ne fo ya solo lo ta to yai la tino mal le fa fo mai mai mo mai ne ta ya o le mai fo le ma ta na ma fo con sula la batu lan telefoni ila no ofisa le vala we ila ba time fa mal la mani se ba nga fi mal la mani tino ai lo fo nga fe mata mata Jadi lo pesa ista o sata fe ai va nga le e la vale tunu ele manino la tu ia mai na la tu matua mai sa mo fo ile ya ngase le i tonu ni sele nei ya lo fasili pe so sana le malo ya mo la tu ia a me sa tong fitinga i tonu ni sila fa mo mo ya a mai po na lo fina ngalo le tu la fa mo mo io e fa ftaita vai te sila vale mata upu o auto va atu ai le tunu i tatu ofisa ia leo mai ona i mātua, ia pose si fo ia malanga sesi mai ni sila nei, ia e maua ni mai o tino, ia ona mana o mia leo tong tinga, ia o wao le processa ia o mai tangata mai ni sila mai, ia e avera vel kabineta, e mesel pasi el komiti whapitoa le tanga runga soifua manoloi, mo le au mai e ni sila nei, ia pita ira a sawaie ta fao ia mele ta te tu abakoia ku alalo ta vai ina ia faile travel insurance ka vai ni tangata pe sawa ngase i New Zealand ia al tulanga va ia star sanga mai ia ave ale star sanga i Samoa ta tu ia ai finta tele ona talia mai ia ono tulanga finga fa vai mata ia le masani asia la vai sa mo ka awina mai ai ia tulanga ia pe ona trano to ita vai ia le ia amalanga mai a misile vai ta o se mai ia pa poposina se le ni lunga rau tickets ka vai oi metau fe mala nga pe ngai me fa fitauri i sila nei, o le si whawhita uli ta vai. O le ua mai di tangata ua pasia mai sa moa mantua o New Zealand mai tia le ua api e tātou tangata mai sa moa. Ia, e pēra sila sa moa, e pē tango pira api intia. Toi le rei fui tonga fitinga ma tūlanga papena intia. E pē ta iu se tātou tunu ili, e manga oe au mai ngei New Zealand. Na whape o le iei nei a inga mtūlanga whapena. Ia, nau mai rei le ofisa ka vai, tālsanga. Pea pea kālsanga i sa moe sungiri rako whai. Ai a mai tangata i New Zealand nei, whain tā tele. Whai ia kūlanga ta vai. O na raua uman sila uma sa moa. Ma le kāpeneta e mesel komiki whapikoa le i loiro ia ngasi a mai pa. Ia i tulanga ta iara mwhainga whaamai. E re ngata ina le lei tonga fitinga le awe intia. Ia koe kau ngō pia koe tia kako maro. Ia e o mea lai i le ofisa ia aroa ia kako pai hui mo kako manatu i le tulanga tau whaasoso se le ni se tātou tunu. Pe kasi le whawhika ui ta vai o le ala wale unga ua mai samu. O le mesiri. O mo le manoa awe inkia. Ia mo tonga fitinga mo le fisosani i e o lo mawoi ngase tino tawai. Malo, whaftai. Mana ele whamanino i noi tūlanga lea, ia wafo ele whafonga mai le tino nei tai hau. Lesi vaenga pe a lau te tau maua tau nunu me fo inisio le tino ua whi mata le fisosani me la whionga konsula. E tele tātala noa tus for lau, ia ma exemption stamp. O lau te tali tonu malo mauti noa, o tātou le passport Samoa. E le ni dinga se exemption stamp. Se vanda la to fo fia malanga Samoa one way. Ala ia la to passport New Zealand.
Masal po sa olea fe mata fa mo mo. Ia sa ole lita mai. Tai. Awa a faila week simpson stand. Se la uns futa la New Zealand. Mali. A tu sfolau Samoa, e luo se lau montu. Ai tele yo nga sfolau Samoa. Wa yelo ku sfolau Samoa, le mana o mie de exemption stand. Okay. E la ku mara va le fisiling yo e pa foi fo i Samoa. E la ku foi mulu ku sfolau Samoa. Ia e a nga e le ngata foi ro shengi, foi sau bank account. Foi o le skala. Matulanga fa pena e a nga ia la ro ku sfolau Samoa. O le mena i a te au ia. Ia a foi fu lava sau sere. E silia le fai o lo tu sfolau Samoa. Mali. I tulanga e a nga lo ferro i a nga i Samoa. Ia e tau nuk Samoa. Ia o le fa nga mai o lo tu sfolau New Zealand. Nei lo sa ui. Ai lo exemption stand. Ia ia tulanga po i e tele mau e sa o tonga. O o tangata Samoa, o tangata nu Samoa. E tā waila lo sefsefe o sausere. E whai e lo kuswara o Samoa. Me se po i tawai e o ia mai po i lo kino e pe o ngisi o lo whamamare koko. Ia, e la tura mo lo kuswara o Samoa. Ia, atonua e maore fisoswani mo o e wa o tangata nu Samoa. Okay. O tonu fo. O lo iei whinga wha mai o te tilo i whinga maro. Ina ia kukusa o mai o ka kukangaka le ngate i e lala a kungu mamau. Papenga Samoa. O ka kuku Samoa e tasi. Tulanga whapena e ka ua ia le whai o lutus holau Samoa. Pe a lawa sau sele. Nei lor sa u whaile exemption stamp. Ia iei la tulanga e limit longa o ngā. Tawai. Tu kolau Samoa. Ia ele mana o misa o exemption stamp. Ai kere runga o ngā pe a mana o mie Samoa. Le o le whaafong mele no o lo o whaisini numi la titil tulang na o whaamani nā tula whionga konsula nei vaenga ia ai o tā whaamanatu manua leo tai e il vaenga lea langa leo o tātu i le tau whai uino November a ngā ia December vai te pisi fo whemalanga i ngā nei ai ngā e tā whao Samoa e le le iar siaki le taimine o tusi whalau ia sa o le le man kua olo e taimine o le Krismasi anga ia tu tau sang fo ia e ko pili o ka o le fa mo ku mo Samoa le aso ko pungi le ofisa ia le tapena mama o ko mo se le olo ku mo le va le ni tu la ngo pa le to no tu sola un tu la ngo pa pena ia le mele la fa do a tu se te mi o mo aso te pungi le tu ofisa ta ua le lo siaki o lo ku sola te mi nei e le ngata in taungo fia mo oe pe a whai manao mia tu swalau fo. Ia a tūlanga le tupu mo e whawala ve a tango ia o lai e ku swalau. Tūlanga na o lai le lei o lai vali le ilu ku swalau. Ia ia whawhaingo fia i tūlanga umo e le ngata le malai vale. Ia ao tūlanga mo le malanga sa mo tawan. Alo whawte tele. Ala whenga whe mate tele nta whamanatu le tunu o whaatau o loa mai Samoa o le mo New Zealand nei. E nei nisi na fisile mai o ani o loa Samoa o mani vai taimi ia ala tonga ruenga wawalu o fwoi ma le Trade Commission ala tātu tunu. Ea, e le fwoi mai o te loa tele o tātu o loa. A o a le tunu fwoi le whale o loa ia o supermarkets o la ile label tātu Samoa. Ai, ea, whamon mone. Ia, e sa ole le ia tawai. E pe o kako o loa o mai i o kele el karo. E talo. Ia, ele ngata idea o isi o loa pi o apa pe i o kāwanga o kulanga whapena. Ia o le popo fo i o rai mwhaianga o mai New Zealand nei. Ia, ele ngata idea. Ia o metaulima o le elei. Ia, ne fui kai kau ka penga rau me alo for Christmas. Ia, le a ua ia i tato o loa whapena metaulima. Ia o tūranga o la elei. I fui kai mitkele o whai pui ponga ma sopa nau mo tūranga whapena. Ia le a mautule pio e veli ia o i si o kore o lero whakawa ia e tūranga
o e lei i o lo na ai sa o lei e fin ka fu nga la ka ku ilo o fe ko mu o lo mo sa mo pe a i o tu langa na te wanga si i fa ko lo mo ku langa fa pena o si ko i o lo ka ko o lo a Michelle Carlo e a mai sa mo o ka sa mo e ka o fi fa o lo ka o fu ia ia Carlo fikira mo ka sa mo i ngai ko ia Carlo ia e te wan si si le to ai wal ka ko Carlo o mai ni o le dei a mi te ai e kai mi ko su o Carlo mai fiki ia nga ka mo file o le o kia le foi la fo lo ka o Carlo mai sa mo o ka o fiki ia lo e si si ko ai ta to tunu ia duranga i ka i whaere renga fo iro mai si o tātua tunu. Ma lo fa tai ia ma Samoa le o tala noa i tātua lo mai Samoa i o le whamnatu lava le whionga konsula ia whapopot fo emel tātua po kalame nei. O se ane whatau tātua lo mai Samoa so soani fo le tama o aingo Samoa la tau. Leo tātua i le taimpisil tau sanga ma se lamo functions ma me whaia le tanu le whionga konsula ia o lo avno le tātua whale pe a fia whaonga i nai mangene ia. Io lo manual fa le ka wa ia va be o tu mole mo se bookings o ke masalo o ni fu ya so wa inga po ia la o manga ia o le manual e tu ranga fa pena e me fai hunga fa ngal tae ia fa ngole fi mo si ai o ko le office ta vai tu na ia ke tu langa mana o mia ni si o ai no ni si fu fara tonga pe ngale dua ko ku la fa ngai ia e o ko i lungo ta vai ia ku ma i le nga tau le stong le pare ia tu langa fa pe na ia o ni ia fa ina ia ni si booking wo by on the fight ai ku ma ia fa pe ngal ka ko for sa mo e mai si le vai tau fi do inga nai a inga ia o e a ko le so fa ngal fa ia o ko la tu na e na nai tu la i ku la fa ngal fa sa mo ia va no mai mo nei ta tu tangata ta vai ia mo te lo ta fai un nei ta mo le silfio le tunu o lo te tala le ta tu fi sa la fa consula am sal po le ival ta le afol fa le fia ta o te tala i le iwal tae au ia te puni le wha e wha le pia pita mai mai le ngokua e tau les whale le alo i ea telefoni tawa inga e masinga e whakitila mau ai pia mga o mi se fiosoangi e miro weekend me tūranga whapena tawai no whafte tele ia le tenu uma le whafonga mai so se mata upula mai te fia malamati le tautua le whaonga konsula molan ofisa tolu tasi o tasi lua tolu tasi o tasi lua se wanganau e wala mai whafo atu au kilani whaongale o code number o iwa tolu tasi o tasi lua na wa matu taimi e talai le ofisa iwa le tai au i le whae le fiafia songa fua e le aso for reile ia la whaonga konsula whamata whafte tele mo ta proklame nei tai au ia whafte futa mai me sir tatu li tio mo pe le noa tato ofisa ia o wala wale marmo no sir tatu tunu ia manu foi ni aso fenga i to kuntilte tato foi vai foi so i ruma aso i foi ia tawai whafte lava ia so i foi ia manu foi ia fai bore nei foi ia so le whaonga konsula o le tato malo Samoa le whaonga whamata le maru to whilau whana se lua whapo